Sambo has already given his
benza ukukhona amen ngoba mina amen nendodana yami uMahlanga yebo yiyo esigijima nayo umlelo amen amen Oh Jesus. so ngiyazwela ukugijima ngibona unjeni amen sanibona oh haleluya amen ya antisibamba masibona ukuthi yebo asesaphini haleluya esivela le oh sinesa haleluya sinasa siyazi kodwa siyazi ukuthi umhlabelele kupelo licheki mwana kuboleka Eziluma luma
Lithi iBhayibheli abantwana bakwa-Israyeli bahambe Bibili bana ba Israel ba se sayiluma leyinyuma ba no ba singadlali. ke no ba tsene sokete ga luma. Umboneleli Embonele wabo wa bona wathatha inyoka yethu a tshia no ya kokoro. mighty Jesus. A tshia no ya Lalela, Oh, Jesus!
nami ngizama ukujoyina laba abatheni yahamba. Ngelinye ilanga ngithandaza ngathi no. Ayithandi. Oh, Jesus. Usisi u-anti wami uzala umyeni wami. U-anti wami ebedla amaphilisi ushukela namahaya. Uyabona ngale sikhathi lesi ungakabele babenganagala kwabo beweka nje. Kodwa manje uma sekufika izinto zishawuthe lo mama lo nyambona ufike nimwathi mina ngiyengile namaphilisi ngoba manje uma unyaka ophelile unyaka lasiyekeli wathi niwayekela niwayeka ngoba
bese sithi ekholeba ukholeba bese sithi ke siyakhona Yesu
bayeka amaphilisi. Kodwa into engiyishoyo ukuthi ufuna uyeka. Uyawayeka. Waje ukuthi wena wathi wena usibili kuthatha liba katheni. Ulibele thi ngiyifunda le kulomhlabelo ngithoke nayo uthi ofuna yena afumana bese lithi onqono yena Usho ngekule phita abantu abanye